Siyanibingelela Kwa-Mhlaba traditional healers. Bakithi siyathokoza kakhulu. uDisemba ushayile indlela zikhona, siyalungisa siyale abantu bayasibiza basimema ukuthi sobalungisela izinto zabo. Ake ngichaze lokhu ngiqondise. Uma sibe sifaka izinto la esifakayo mhlambe ezindlela zokusebenza mhlambe ezinama price, sisuke sicelwa abantu abathile ababalandeli bethu abaloyal abathembekile. Thina asisa canvas umsebenzi, sesinomsebenzi thina. Ngicela ke le inyanga lezi engena la umuntu azosho ukuthi yena ukwazi ukuzenzela. Hayi asinankinga nawe singafakele wena, ubuka udlule. Engikunxusa kakhulu ke labantu abasebenzisa amagama a strange ahlabayo njengamagama nje asabunhlamba. Angizwani nenhlamba, ngizonda kakhulu inhlamba. Awuzoba nenkinga ngami, uzoba nenkinga ngomuntu ophethe mina. Ngiyithandi leyo umuntu nje angaphenduli engathi uphendula uTom Dick and Harry noma uhlanya. Njoba sila ko TikTok thina asingenile ngokuthi mhlambe sizocanvas umsebenzi, sinxuswe abantu bethu bathi kuba lula ukuthola izinto kanje. So sisendela abantu bethu esibasizayo, abantu bethu abasithandayo nesibakhonzile abasikhonzile esazanayo nabo nabasilandelayo. Uma wena singazani musu ukukhomenta, ucommente ngendlela ekhombisa ukuthi awungazi ukuthi ngubani. So ngiyayinxusa leyo nto. Khona abantu ababhala izinto ezingasile la, angihlangani la leyo. Ungakhomenti uma uzohlula ukukhuluma. Mina one ngumuntu wesintu, zwana nento ehloniphekile, ngumuntu wesintu nje, ngibhinqe elifundile. So angizwani nento elumelayo. Number 2, ngiyakholwa. Njoba ngiyikholwa angizwani namagama ahlabayo. Ngicela labantu abangena la bengazazi ukuthi bazokhuluma ukuthini. Ubona into oyibona la ungahlangene nalabo abayinyanga abama expect amakhulu abazinyanga ezama fake nezinyanga ezama original abadlula thina esino 28 years la enyangeni sisebenza. 28 years isejari yami na 28 years. U35 years ngipractice ngade ngiphathela ubaba isikhwama for a couple of 20 years ngiphathela ubaba isikhwama. So ake ubuko wakho umsebenzi ukuthi uyasucceed. Thina sesi-successful asenzeli ukuthi sifuna umsebenzi, asicanvas abantu, sisiza abantu abathe bacela sibenzele kube lula. Ngikhomentele egameni lokuthi ngifakile amabhavu, mawulazi ibhavu la liship khona lu 5 rand hamba khona uyogeza ngela 5 rand. Thina masikhuluma amabhavu la wazi sikhuluma ngalo, owazi uyazi. Hamba ku TikTok, ku YouTube uzobona ukuthi amabhavu sikhuluma ngalo.